Cek Amir ganteng di langit banyak banget bintang cemerlang jaralan datang atuh jebala ade umi samping lotuan kabalah karang jipat ajudan pancehra paang dengan tak duduk tidih di dalam kulit tak dumpang tak gutu dada dengan tak kem-kem bunuh babu dek kemarang kadi teka mumang di ajudan pancehra paang kadi pede dega bunuh bak kawom perempuan tebak kampung halaman di tebak di tengan kega maka malamnya kata rek tuan kerang ada pada anti bijah mata hana salah le cudani ba alo malam habata jangan cuda betul lagana munyo bacanya di ba alo malam ya pedih reman ba kawum hawa munyo pi behe abang di ba alo malam lawan lentuan di pantai jaya munyo tak behe di ba alo malam nyo kamera bang kena putu ba dinda mube cerbang kaya nyempat lentuan cedi ke gata oh di tahu je di tengah malam lupingan badan di sejuk di tegak sampai dipegah kekah ube motodam habalang karang bunuh di genjalitra ada api tumbon di ade umi raya dengan badan hujek je tenang mengelau moho tangga bedangan gata bagai pijut hanaban lompo tam telan citoke ganja tapi malamnya wahai erakan nyutan balatang elagana sebab dipegah pak ulun ada badan si bijah mata nyoceh anginnya cudani ba anyo malam ya apa deharaman dengan tanya dua bunuh kadikun kelon badan ube motodam sang di curubang sang ube bak bangka wate ku balani ba anyo malam badan di curubang aluh lagona pukul kerja alah curubang pupak motodam ku agen ganja bukan sayang dia cicim dalam lang dipakop mayang di dalam awan megah oh kabarika di umi ani baanyo malam pe pututa lotuan di dalam haba memang ku depe bang Amir katrep hanaban dendam lambadan ke adik judam maka dipegah bunuh pijut ngun panjang sampai ube motodam dia dipera ke gadang ni ba malamnya bang Amir dengan lun petang nyohat nari ni ba bang lun petang tiklah ada api pijut kamu rayangan badan peneja Tuhan bagi Allah Ta'ala menyong kata bengih bagi peneja Tuhan gejok komentar kedeh di atas bagi Allah Ta'ala sebab menyong mandu peneja Tuhan bukan lagi bangka gejak ahina bidhana malenyan agam jawai ni baanyo malam abu dan mereka sebab di depu di urang bangai maka di baradam di bebe yang hawa cina dua roh bunuh urang yang iman lemah lan pandang di umi yang dua roh pemuda cukup kuturin babu dan kemarang babu perantam di teledonya tapi tiba-tiba bunuh tengah londu di dalam londu karangan kala suara lagi semua toko di Jawa jalan undan tengah di lang gunung menyang di nya motor biko nama kabuh umpama di engke lagi nyanyo dengar bak mikrofon lontuan di elak suara maka malamnya bang Amir pedih tegang ngan perempuan bagai gejaga-jaga memang lo depe bang burung jarang hanaban babu di kemarang di kendi teledonya sang kampung gunung kongnyo di keun kok nyaman uram munyongan Tuhan di keun raya bang Amir kita maka malamnya dia umi hati bek bimbang dah di keun keintan benar pupu yang hawa ujung kala dia ube tek enggak cihia gak belang ho kedabang hana salah le cuda lagi tak karang lagi tak putpang cuda
oh malam jula lagi bang Amir ni ba malam nyo lemah hata pandangan agam bangai sagonagan raya ada api taco cubang nyan kiyah ti agam ba demi Tuhan han bahagia ngan badan piyu takalan mata ngutul ham ni ba nyo malam ni da nyata Allah bang Amir ni ba nyo malam be beuh hai banget ane dara ade umi ni ba nyo malam ubina dendam dia laju keluar memang nadi pegah benole bang Amir cukup senja hanaban haba penetan ba ade ecuda ujo kun gelon de haba lam karang lon peduh digang ba ane udara maka yo senja buno wahi erakan lon ti ibalatan ke bang Amir muda sampai di pegah buno dengan ruman awak alam tuan di dalam mereka kadijah hina peneja Tuhan menyobengih bang kedeh komentar ba Allah Ta'ala peketan gejabat bang Amir mata tabojan bahkan jet peneja Tuhan gata gehina sebab dia udah udem lampu mo Tuhan menyosinggahan bang akan terlama-lama bedangan gata bang hudep kakekai ino di alam hangkawo kita menanti pegah di kelai bang Amir yang kali diajarkan dijabat bang Amir yang dikelungke bak bangka maka aku pegah di umian di banyak malam yang agak jawai puno di teka darah baru di depan di banyak malam lagi lo tuan titip di naga tengah lo duduk bang Amir di dalam kayu tut perang di dalam ija Najir ku dengar di umia penuh habalam karang Jahi hanapan di pegah haba Hati ku balah di umia ni banyak malam Lentak ke di riwang penonton lingkar Sampai di pegah megoyang kayu melewat gadai Menan penetan bang Amir muda Menyotan megoyang bang Amir di banyak malam Bek pegah tingkat bang urun Tuhan bang dente di kita Menalo pegah di umia ni banyak malam Memang tekat awal di kenik teledonya Nyo dekat jaman dia umi kan lagi nyo macam dan bergoyang-goyang di kene banceh rapaan memang dah betul bang haba ke penerang hana ada awal tuan menyonyan ke pegah haba tapi menyodame bang nyo dekat awai tente ke awai-awai urung kita maka ku pegah haba kami bek lewat bangai muto ku ngai bang dino peke bade sudam menyona ku ngai gata ni banyak malam ba ulun tuan bang aju pedu udua memang don tanjut bang babu de ke marang bedang cebang di teledonya kata mau boy ke rumah orang nyo atho donya Tuhan ikan di yang kuata maka malam nyo jadi hina kita nyo dua ni pak nyo malam ada badahan kata baba hana salah le sudah lagi tak putrang ni pak nyo malam sudah dihetak nyata bedangan tanyo sudah ni pak nyo malam ban banjut mereka bedangan cutbangnya ni baknya malam urang terkenal luar angkata bedangan tanyo Allah ka intan ci anak mit meglang lahir barota wate gegala ni baknya malam yang agam bangai mupuda-puda di mana HP kamera depan di kiringan kanan dihedak nyata Allah bang Amir ni baknya malam dak behetat bangan ane darah Pakan di ikan de bengih di tegah pakan jet haba bang Amir buno ditumpang ke ulun tuan dipegah mata tabojan di dula acintam pehan di dula wahe erakan tebab lo tuan dilete gila-gila tebab bang Amir na doa awai di jihinan bangsehnya dikena ilmu yang menancara maka lon pegah de umi buno lon dengar karangan lain hanaban babang Amir muda tapi di pegah lati Amir ke ulun tuan memacam-macam di dalam mereka maka tan ku galak ke adik cudanya dengan kulit hitam ni hana telera ujung ke kalan bang Amir putih dengan badan dengan ruhung hidungnya di ke pegol bola